Niba ujya wibaza uburyo abakuru b'ibihugu bakize cyangwa abakize kurusha abandi, twabashije kukubonera urutonde rw'ababaye abakuru b'ibihugu cyangwa bariho bagera ku 10 bakize kurusha abandi ku isi, dukesha imibare y'ubushakashatsi bw'ibinyamakuru nka Bloomberg, Huffington Post, Forbes ndetse n'ibindi. Twihuse reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Sebastian Pinera, perezida wa Chile, akaba afite akayabo ka miliyari 2.4 z'amadolari y'Amerika. Usibye kuba ayoboye igihugu gitangaje, Sebastian Pinera, perezida wa Chile, afite umutungo ubarirwa muri miliyari 2.4 z'amadolari y'Amerika. Ni nyiri umuyoboro wa televiziyo yo muri iki gihugu witwa Chilevision, kandi bivuga ko byaba byaramufashije gutorwa muri 2010 cyangwa akaba ari umwanya afite mu kipe y'umupira w'amaguru izwi cyane muri Chile, Colo-Colo, watumye aba ikimenya bose. Ikindi azwiho nuko ari umuyobozi w'icyerekezo wazanye ikoreshwa ry'amakarita y'inguzanyo muri Chile, kandi akaba afite imigabane ingana na 27 muri sosiyete y'indege ya LAN Airlines kuva mu 1994. Ku mwanya wa 9, Mohammed wa gatanu, umwami wa Maroc. Mohammed wa gatanu ni urugero rwiza rw'imvugo umutunzi nk'umwami afite, dore ko afite miliyari 2.5 z'amadolari. Umwami wa Maroc yarazwe ingoma na se ubwo yatangaga mu 1999. Ikibabaje nuko abaturage be batishimiye uko akomeje kwikungahaza, nyamara mu gihugu hari ibibazo byinshi nka ruswa, imvururu ndetse n'amasezerano menshi yarenzeho. Nyamara nubwo mu minsi iri imbere yazava ku ntebe y'ubwami, azakomeza kuba umwe mu bantu bakize muri Afurika, kubera ko ari umunyamigabane ukomeye muri ONA Group, urwunge rw'inganda n'ibigo by'imari na serivisi z'ubucuruzi, utibagiwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Twihuse reka tugere ku mwanya wa 8, Hamad bin Khalifa Al Thani, emiri wa Qatar, miliyari 2.5 z'amadolari y'Amerika. Ni gute ushobora kuvuga ko Qatar ari kimwe mu bihugu bikize ku isi niba perezida wacyo atari urugero n'umutungo wa miliyari 2.5 z'amadolari? Emir Hamad bin Khalifa Al Thani yategetse Qatar kuva mu 1995 kugeza muri 2013, igihe se yatangaga agasimburwa n'umuhungu. Amateka y'uyu muryango ku buyobozi ariko nayo kuva kera cyane, kuko uri ku buyobozi kuva mu 1878. Umukurambere we Sheikh Jassim bin Mohammed Al Thani akaba ari we washinze igihugu cya Qatar, yari inyuma y'umuyoboro w'amakuru wa Al Jazeera. Ku mwanya wa 7, Hans Adam wa kabiri, Prince of Liechtenstein, miliyari 4. Igikomangoma cya Liechtenstein ni rirerire nk'urutonde rwaho akura amafaranga. Yitwa Jones, Hans Adam, Ferdinand, Aaron, Joseph, Maria, Marco, Davimo, Pius, Yvonne, Anne, Zim, Liechtenstein. Akomoka mu muryango ukusanya ibihangano. Ni na nyiri urwunge rw'amabanki rwa RGT kuva muri 2004. Yeguriye umuhungu we Aloys bumwe mu bubasha bwa leta. Umuryango we wose ufite agaciro ka miliyari 7.6 z'amadolari, ufatwa nk'umwe mu miryango ikize cyane mu Burayi. Ku mwanya wa 6, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir wa Dubai, miliyari 4 z'amadolari. Muri Mutarama 2006, Mohammed bin Rashid Al Maktoum yatangiye kuba emir wa Dubai, minisitiri w'intebe ndetse na visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Yakuriye mu muryango w'abahungu 4
yarazwe iyo myanya n'umuvandimwe we Maktoum bin Rashid Al Maktoum. Ntabwo kandi bamwe mu bagore be bakomoka mu miryango y'ibwami gusa, ahubwo n'abakobwa be bane bashyingiranywe n'abandi ba sheik, bityo umuryango we ukaba ubarizwa akayabo ka miliyari 44 z'amadolari y'Amerika. Ni umunyamigabane ukomeye wa Dubai Holding, afite imitungo minini ituruka muri iki gihugu kandi afite n'ubwato bwa kabiri bw'umuntu ku giti cye bunini ku isi. Ku mwanya wa gatanu, Khalifa bin Zayed Al Nahyan, perezida wa UAE, miliyari 15. Niba visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ari umukire, perezida w'iki gihugu aba akize kurushaho. Khalifa bin Zayed Al Nahyan afite umutungo ubarirwa muri miliyari 15 z'amadolari. Ku mwanya wa kane, Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, umwami wa Arabia Saudite, miliyari 18. Umwami wa Arabia Saudite kuva muri 2005 kugeza muri 2015 yari afite umwanya wa gatatu ku rutonde rw'abami bakize kurusha abandi ku isi, no ku mwanya wa kane ku rutonde rwacu rw'abayobozi b'ibihugu bakize kurusha abandi, yabarirwaga akayabo ka miliyari 18. Ku mwanya wa gatatu, Hassan Al Bolkiah, Sultan wa Brunei, miliyari 20. Nubwo igihugu cya Brunei ari kimwe mu bihugu bito, umuyobozi wacyo Sultan Haj Hassan Al Bolkiah Muhyiddin Wadin ibn Al Mahmoud Sultan Haji Omar Al Saudi Al Baden, iryo niryo zina rye ryuzuye. Afite umutungo wa miliyari 20 z'amadolari no kutavugwaho rumwe kudashira. Ku mwanya wa kabiri turasanga Bhumibol Adulyadej, umwami wa Thailand, miliyari 30. Umwami wa Thailand afite umutungo ungana na miliyari 30 z'amadolari y'Amerika. Yategetse iki gihugu kuva mu 1946 kugeza muri 2016. Afatwa nk'umwe mu bayobozi bamaze igihe kinini ku butegetsi ndetse n'umwe mu bantu bari bakize cyane. Ku mwanya wa mbere turasanga Vladimir Putin, perezida w'Uburusiya, miliyari 40. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin niwe perezida ukize cyane ku isi, ufite umutungo urenga miliyari 400 z'amadolari. Nubwo hari abavuga ko ashobora no kuba ari muntu ukize kurusha abandi ku isi. Muri 2007 mu gihe cy'amatora y'abadepite yatangaje umutungo muto cyane w'amadolari 150 gusa, nyamara muri ako kanya yari afite amato 11 meza yo gutemberamo. Ibi byabaye bimwe mu byemeza bivuga ko afite byibuze umutungo ungana na miliyari 70 z'amadolari. Agizwe n'imigabane y'amasosiyete akomeye yo mu Burusiya nka sosiyete icukura peteroli yitwa Surgutneftegaze n'icukura gaze yitwa Gazprom, ariko kuri ubu abantu bakeka ko umutungo we uri hafi ya miliyari 40 z'amadolari.